Kama kuhusu hekima, narudilia tena, kuhusu hekima pamoja na ukuaji ama kukomaa, panga muda wa kusoma maandiko matakatifu au vitabu vya kiroho kila siku, utapata hekima. Jiunge na kikundi cha masomo ya Biblia au mafundisho ya imani, utaweza kupata hekima. Tafuta mshauri wa kiroho au mchungaji ambaye anaweza kukuongoza. Hapa utapata hekima na utakomaa. Lakini leo watu hawapendi mambo kama na haya. Njia bora ni ile inayolingana na hali yako ya maisha na inayoweza kudumishwa kwa muda mrefu. Unaweza kuanja hatua kidogo, kisha upanue mazoezi yako taratibu kadiri unavyoendelea kukua kiroho. Haiko mpaka uombe saa 10, saa 5, saa 6. Kama ni kutenda matendo, sio matendo mingi. Unaweza kuwa nauza hata mabombo. Unauza mabombo, unaenda nayo kanisani, unagawanyia watoto, unawapatia bombo. Kila wakati unabagawanyia, banashukuru. Na wakati mwingine unakuja na mabiskuit, unabagawanyia. Après quelque temps, batanja kuona kwamba umutu ni mtu ako nafanya. Bashukuru, wako na watu ambao wanakushukuru. Bwana sifiwe. Na wakati mwingine unapokuwa kwanza kuhusu hili jambo ambao nasema hapa, kuonesha huruma. Kama mtu anakukosea, kuwa mwepesi kumwambia no problem. Bwana sifiwe. Mtu ana deni yako, ndugu usijisumbue, hakuna shida. Bwana sifiwe. Mtu anakufanya no, hakuna shida, usiogope. Na yani hiyo kuonesha wema wako. Kuhusu shukrani, kuwa mtu ambao unashukuru. Shukuru Mungu, shukuru watu. Kazi kidogo, shukuru tu. Watoto wanafanya kitu, shukuru. Kuwa na shukrani, onyesha vitendo vya shukrani. Panga muda, wakati fulani wa kushukuru. Sema hii muda ni wakati wa kushukuru. Na kuna wakati mwingine unaweza kualika watu na waita, sema leo iko siku ya Thanksgiving katika maisha yangu. Haiko mpaka iko journée ya Thanksgiving yenye iko national, lakini unaweza kufanya journée ya Thanksgiving yako mwenyewe.